Makiaria na andĩki a mohoro mũthenya wa Kiumia thutha wa kũrĩkia gĩthomo kĩao, etĩkia acio maugĩte nĩ mahithũkĩrio na gũkomithio thĩ makĩria ma ndagĩka 30 gũkũ magĩthiĩ na mbere gũborwo makĩgũthithagio mĩtwe na marũhiũ nĩguo kuoyohio matikae gũkĩria mĩtwe ona gũtuĩka ekinaĩ acio nĩ mehumbĩrĩte maũthiũ mao. Walikuja kwanza kama wameingia kwa ofisi, walikuta stima ikiwa on, wakachukua keki zote huko, wakaingia huko kwangu, wakachukua simu ilikuwa hapo juu ya draw. Hata gasi hatukujua kama walichukua, juu nikuja kujua asubuhi nikitaka kupikia watoto chai, nikaona gasi hakuna, nikajua walichukua. Alafu tena wakatuambia ni lazima sisi tuwapee chakula juu wamekosa chakula na ndio wameingia kwa hii kanisa ati kupata, hapo ndio po wameona ati watapata chakula. Kwa hivyo sisi tukawapea kila kitu. Tulikuwa washirika zaidi ya 30 na sisi wote tulinyang'anywa na tukaporwa kila kitu. Walituambia tuwapee kila kitu ndio wapate chakula za kukula. Rĩu arũmĩrĩri a kanitha ũyũ maugĩte atĩ matũra ma Kĩamaina gũtikoretwo na ũgitĩri wa kũigana, amu ti maita 5 kana 10 ciĩko cia ũici ikoretwo igĩtabanio mathaa-inĩ ma ũtukũ. Rĩu gũgĩkũĩrwo atĩ kwaya gũkorwo ekinaĩ acio nĩ maabitha a borithi amu makoragwo na mĩcinga na amwe na nguo cia borithi gũkũ makĩhitha maũthiũ mao nĩguo matikamenyeke. Hata ukiwaangalia hata venye wanasema ni shida inawasumbua, si shida. Juu unaona ni watu wenye wako na nguvu, saa hivi barua ni mingi na watu wanakuja kusumbua watu mpaka kwa kanisa. Walikuwa 4. Walikuwa na mabuduki na mapanga. Sasa sisi wakati tulikuwa tunaendelea, sasa ndio walikuja wakatuambia ati tulale chini kila mtu na kila kitu mtu wako nacho akiweke mbele yake. Sasa polisi hawaja kuwa wakifanya doria hii area heshima, ndio maana visa kaa hizi zinafanyika kila mara. Aikari agũkũ maraikara na hahu na nĩkĩo mahoete anene a rũhonge rwa ũgacerũ ũteanĩria kũgonderera wĩra-inĩ wao na gũtigĩrĩra ekinaĩ acio nĩ methanwo nao na gũikio ngono nao borithi makoragwo magĩtabanio mĩriũngũ mathaa-inĩ ma ũtukũ. Hakika kuna hatari kwa sababu saa hii huwezi achilia mtoto atoke 6. Lazima ugoje ifike 6:30 kuwe kumepambazuka tu kidogo. Omba serikali yetu hapa heshima itupee ulinzi. Kusema ukweli, hawa wakora kama umefika mahali mpaka wanaingia wanakuta watu kwa kesha, wanaingia mpaka kwa kanisa kufanya mambo mbaya huko ya kupora watu. Kusema ukweli, hiyo si jambo nzuri. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.